प्रेस मीट खाइमा कारण खायाबो न जे तिनी लाइक खानाय 24 तारिखआव तिनी डिपुटी सीएम बा इतै तिनी ईएम दल एरियानो जे फल्स एलिगेशन नि मानि बा ससियल मीडिया ति कासे फेक अकाउंट खायै समर्थि प्रासानि मुंगै माने समर्थि प्रासानि जे तिनी डिपुटी सीएम सार रमेश देबरमा बा तिनी ईएम दल एरियानो आन्दाजी माने माजरा बेरै बरम जे सित्रा कक्सिमानो ते जोंगरो प्रेस मीट मा खाया Tabung nak tam nai. जों नायो जे समर्थि प्रासाद देबरमा जे ब तांयाव मा हायथागोन आं ब मा सांनाय ताम निंदा जों टोटली जे तिनी टीटीए डिसि हापां बा तिनी एरिया वा जों अमनो खादो जाक बा तिनी खायक जाक ताम निंगाखाय आन्दाजी फल्स एलिगेशन बे अमा हायखाय बरमनो हयरानि खायमानि अम ब्लेखिन जाया ब मा सांनाय मा सांनायखौ जों मा हायखाय आसु तंला बिनि बागै जों कतर माने कासा एफआईआर खालायनाय एफआईआर जों एबं बनो जों गाहाम खालाय बिनि बागै जों आन्दोलन खायै बनो जों दते इमिडिएट खालाय बनो रमनांथों जों बनो जों जोंनि जे बीएस रमना जों कयनाय बा सिमब्लाया खारनाय Tabung zote bini bagai tam mo ya prina hazak tong. जों तासु जरते या प्रिन हाजो बनो जों एफआईआर खायनाय थां दंगो बा एफआईआर खालायनाय एफआईआर खायम परे जों इमिडिएट एक्शन हानाय जों बनो जों रिक्वेस्ट खायनाय जोंनि जे आउटपोस्ट बा जोंनि जे नियरेस्ट जोंनि पुलिस स्टेशन नि जे बिसिंतिनो जे जोंनि डिपुटी सीएम बा जोंनि ईएम दल एरिया न माहिके जे माजारारि माने फल्स एलिगेशन माने अमो कासे तिप्रासा हयरानि से तिप्रासा न हयरानि खायमा अमो ब्लाइखनो जों दुख नांगो जों बति जे जगह तिप्रासा तै तांग अमो हायखाय ना अमो जोंनि दुख जों अमो ब्लाइखनो निंदा जानांगो जों बा ब्लाइखनो जोंनि माने दुखंगो अमा हायके बबिसरते आति तांकुन जिनि थानसान मारे बसबाय न अमा हायके न फल्स एलिगेशन सारबय Sekarang wote bo abo hai fall allegation dok klaisa kha koksil chamung dok klaisa kha Facebook dok norok aboni simung blai bo ya farka thana ba outpost dok amon kin norok busuk jorti saramang kha जों सिगांनिबो जे सिमुंब्लाय याफारा पर मोटामोटी पर प्रसेसिंग सलि दङ बरनो जे इमिडिएट बागै रंनानि बागै बा बरनो माजारा सिलना बागै तामनि गम हायकाय फेक अकाउंट खुलगै जे फेसबुक अकाउंट ते म हायके जे कासे ते माजरा बेरमान चिनि जे स्पेशली चिन तिपुरा मथानो स्पेशली चिनि ईएम सीएम अम हायके जे फल्स एलिगेशन खिलाय माजरा बेरमानो अम हायके न जों जे बसकांगो जे जों सिमुंब्लाय जे याफार माने अमनो जे चिनि प्रोसेसिंग थां दङ बरनो काहामबाय माने माजरा बा बरनो दति इमिडिएट एरेस्ट खाने बागै कालप्रिट जे अम हाय जे फेक अकाउंट जे सालाक थांनाय रं बागै Omo hai kino mas por omo hai kaise Facebook YouTube je kuno jao kaise kasai phai social media wo obo ni karon ta munga omo karon mono chini je tiprasa je bubagaran je naharma je bubagaran chin je tiprasa je thansano bor subanyan nai omo no chin je naharma koyজন tiprasa tongobo bo kaisano te kumni dofai borok sabiri jaga omo hai chini against chini bubagaran against chini EM CM deputy CM chini je thansa ba joton against omo hai borok false allegation khiklai tong obong ni o je khaine rok ni bong ni uklo ko sabo tong na hai ma tong sabo tong kobama bos je tabo kobama chini je tipramothani je opposite tong lai chung saimano state ruling party tong chini BJP IPT sarkar tei tong chini CPIM tei tong chini congress tei kobama dal bidal political party tong hai pore sung je chini je main birodi ba chini je main je tipramothani je opposition tong nai sung obon khago bormo je IT cell ba bong je Facebook je account holder no hai thai khayo bokon rok tam kobok nai Bonobon je khai tong nai rok tam kobok nai je khai tong na bon koimo chini je Maharas ba chini je joto leader sung je naharma na harmo no mane omo haike orai porai tak khaina tangthum je sung chatsai ba kuboi jinis je khai tong pro lama him tong pro omo haike tak khaitun angomon koimo hangga baksa to bisas khana tong khna omo rok no Facebook ba YouTube rok nugui rok hangkai omo je tatal omoron bagai nang tabo hasten lukrong tam ko kejar nai omono koinai hasten lukrong no mo blacking tatal ba false allegation joto lukrong joto public no saimano tam ningai kokhono chini जों राइट खानाय रक दंना अमा हासिनि EM महाराष्ट्र जे नेतृत्व चिनि EM डिपुटी CM जत जे लिडार्स रक बर कखनो अमा हाय यापिउस फेगला ताम निगे जों थानसा कासामनो प्लस जों अमा हायनो हेल्प खालायो कासे तेके जों साहाय्य खालाय दं फैथिनि लाथिनि एक्सिडेन्ट थिनि गोबां जिनिस दे फाइनान्शियली थनि गोबां खेत्रते जों कखनो अमा हायके o lama thangla chini je thamsa je chini je bobagaran je netritwe je khaitono mo hai kokhono ungya abon ang koimo kokhono je false allegation bisesna thani
chini public amon koimon je false allegation ba gabang ma majara bet ne amon kokon tatani obas jungno engmator amono buini dok khabai je sabile janai amono chini thamchana sabanya nayo amono chini je depression ore pore khai nei manisi amon bagai am koinai chini public no amono je false allegation dijangno amono kokono বিশ্বাস তাথানে অমক totally false nok tabu sote affair ro kya তাছাড়াতে जों এফআইআর তাক মন পরে जों এফআইআর খাইন थांगिन दङ जों एफआईआर खालायनाय एफआईआर इमान परे जों सानाय दिनै जे अफिसार इनचार्ज न अमनो सानाय जे इमिडिएट एक्शन नांथुन जे फेसबुक होल्डर दिनै जे समर्थि प्रसाद मोनबाय normo tini bo jaga ni ngai press meet khlai to जों म दिनै दिनै रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सि नि ngai जों म हाय प्रेस मिट मा खायका जों बखा सयलि आंgai दिनै अरा दङ गोबांमा अरा एटेन्ड दङ दिनै मेन पार्टी नि दिनै प्रेसिडेन्ट बरमगना हलेन्द्र देबबर्मा वाइटिएफ नि दङ प्रेसिडेन्ट बरमगना इन्दि किशोर देबबर्मा ते दङ दिनै अरा ब्लक नि भाइस प्रेसिडेन्ट विकास देबबर्मा ते अरा दङ दिनै ब्लक सेक्रेटारि बरमगना सुशील देबबर्मा वाइटिएफ नि दङ दिनै वर्किं प्रेसिडेन्ट आसिगेट नि बिन्दु देबबर्मा ते अरा दङ दिनै वर्किं प्रेसिडेन्ट जेक्सन देबबर्मा ते अरा दङ दिनै भाइस प्रेसिडेन्ट आसिगेट नि रितेश देबबर्मा nin sini mung kisa ani sinumung YTF General Secretary mumung Dhananjay Debbbarma